Scena muškarca koji sjedi u naslonjaču sa dugačkim drvenim čibukom među usnama česta je u američkim filmovima. Ali čibuci nisu priča sa drugog kontinenta. Oni su tu prisutni vijekovima među nama. Zanat koji je ime dobio po prvoj rukotvorini koju su ovi majstori izrađivali zove se čibučarstvo. Vijekovima zanatlije čibučarstva njeguju i čuvaju umijeće izradi čibuka, frula i drugih rukotvorina od drveta. Jedan od gradova gdje ovaj zanat ima duboke korijene je Visoko, mjesto gdje se nekada krojila sudbina srednjovjekovne Bosne. U njegovoj blizini, u selu Mile, krunisani su bosanski kraljevi. Danas, škola u centru grada s ponosom nosi ime Kulina Bana, vladara čija je povelja dala Bosni prvi pečat državnosti. Visoko je danas prepoznatljivo i po arheološkim istraživanjima i dolini bosanskih piramida. No, samo nekoliko kilometara jugozapadno, niz potok Godušicu, leži Goduša, kotlina u kojoj vrijeme teče drugačije. Tamo, daleko od reflektora i buke, i dalje živi jedan tihi, gotovo zaboravljeni zanat. Čibučarstvo, umjetnost u kojoj svaki rez u drvetu nosi poruku prošlosti. Visočki čibučar, virtuoz za rukotvorine od drveta, već godinama stvara u selu Goduša. A sve je počelo još u osnovnoj školi. Nije ga niko tjerao, učio je od oca i braće. Isprva zabava, kasnije vještina, na kraju njegov životni put. Ja sam Vehab Halilović. Ovo je mjesto jedno visočko imena Goduša, koje je između ostalog poznato po tradicionalnoj izradi rukotvorina od drveta, čija tradicija traje više stotina godina. Dakle, i niko živi ne zna tačno, nema pouzdan podatak otkad počinje to. Kad je negdje početkom 50. Zorislava Marković, kustosica Zemaljskog muzeja u Sarajevu, vršila istraživanje, ona kaže u svom radu da joj nijedan, ni najstariji stanovnik toga vremena nije znao kazati otkad se to radi. Što znači da ni tom najstarijem stanovniku nije imao ko kazati. Čibučarstvo je dio nematerijalne kulturne baštine. Predstavljeno je u UNESCO-voj enciklopediji starih zanata zajedno sa još 2 visočka zanata. Čibučarstvo je tradicionalni zanat izradi čibuka koji se koriste kao nastavci za lule i nargile, ali i za druge drvene rukotvorine poput frula i ukrasnih predmeta. Ovaj zanat podrazumijeva preciznu ručnu obradu drveta, često s rezbarenjem i dekoracijom. Pitali smo Vehaba zašto baš naziv čibučarstvo. Čibuk je vjerovatno nekad bio i dominantna rukotvorina, pa je zato se ovaj zanat u narodu i zove čibučarstvo. Čak i onaj ko nikad nije napravio čibuk, napravio je recimo frulu, ali on čibučar. U Goduši čibučarstvo nije samo zanat, to je stil života, porodična tradicija i identitet zajednice. Tajnu vezu čibučarstva i Goduše otkriva nam naš sagovornik. Kuriozitet ovoga je što se jedan gotovo čitav kraj, dakle od preko 300 domaćinstava bavio, dugo godina bavi i sad se bavi, jako puno ljudi se bavi ovim zanatstvom. Vi ćete naći, dakle, i u Njemačkoj i da se napravi frula. Indijanci su pravili čibuke, ali kažem, kuriozitet je da je čitav jedan kraj od preko 300 domaćinstava da se bavi ovim. Generacije zanatlija izrađuju rukotvorine koristeći ručne alate
i metode koje se prenose s koljena na koljeno. Koje su to najtraženije rukotvorine? Uglavnom prije agresije se manje više radile 3-4 rukotvorine, naravno raznih oblika. To su bile frule, svirale, čibuci, zatim češljevi od goveđeg roga i tespihe. To su te 3-4 rukotvorine koje se manje više standardno radile prije. Svaki čibuk iz Goduše nosi pečat majstora u detalju, rezu i tišini koja ga prati. Da li ima mladih koji preuzmaju tajne velikih majstora? Nešto manje se ljudi bavi ovim zanatom nego prije rata, ali još uvijek velik broj ljudi se bavi, tako da ne vidim opasnost od izumiranja ovog zanata. Znači da ima i mlađi koji se bavi, ne baš u onoj mjeri kao nekad, ali preuzimaju i mlađi. Tehnologija ne može zamijeniti dušu zanatlije, ali ako se pametno koristi, može pomoći da mu olakša rad. Koliko tehnologija utiče na sam rad čibučara? U posljednje vrijeme imaju i neke električne mašine na kojima se to sve isto može raditi, ali ima stvari koje se ne mogu raditi na električnoj mašini jer moraš biti jako precizan, neke sitne stvari moraš biti jako precizan, a mašine su obično brze, Tako da još uvijek ima, još uvijek se radi, manje više i kombinovano se radi. Dobra. Ima nekih stvari koje se ne mogu na mašini raditi i na ovom se moraju raditi, na ovom se recimo, evo vidiš kako je ovo šarano, evo na ovom se ovako nanose i ove boje, pa onda dobijete ovako i šaranu frulu, ili kako ovdje, kao ove u izlogu. Riječima se ne može mnogo prenijeti, ali zanat se najbolje razumije kada progovore ruke. A vehabove ruke govore tiho. Rez po rez, pokret po pokret. Sada ćemo vidjeti kako od jednog komada drveta pod prstima jednog majstora nastaje frula. Ne industrijski, ne brzo, već pažljivo, s dušom. Imate komad drveta. Manje više, najviše je u upotrebi javor, onda zatim jasen, trešnja, šljiva. Dakle, ove plemenite vrste drveta. On se iscijepa, izreže se na odgovarajuću mjeru, ona je obično 24-25 cm. Onda se ovom teslom isteše. Isteše se prvo, dakle dobije se ovakva jedna četvrtača, pa onda se posle ovi uglovi skinu, napravi se jedan grubi valjak koji se posle stavi ovdje stroj koji mi zovemo čekrik. Ovdje i alati rade u ritmu tonova koje frule proizvode. Stružemo prvo, dakle ovako ovim grubo, takozvanom lukljivom. Morate priznati, većina alata ovdje se također mi svak sebi pravi, jer da bi bio ozbiljan čibučar moraš biti i alatničar. Jer mnogi alati, 90% alata se ovdje pravi, ne možete ih naći na tržištu. Ovo je takozvana fina obrada i onda kad to uradite dobijete ovako. Evo, dobijete ovako istruganu frulu. Ovdje se nanose i ove razne boje, pa i dobijete da dobijete ovako šaranu. Ovo je takozvani matkaf. Matkaf je arabizam i znači borer. I onda se ovdje se to vrši i bušenje. Nožiće koje mi pravimo, napravi se ovi otvori za sviranje.
onda se, dakle, tu stavi se ovaj komad štapa koji se testericom odreži. Evo ovako odreže testericom i onda dobijete frulu. Frula je gotova. Drvo je oblikovano, udahnut mu je ton. A nas je zanimalo, kada sve utihne, da li majstor ikada zasvira na fruli? Ja uglavnom ne sviram, ima par ljudi je bilo koji su znali dobro svirati ovdje u Godoši. Ja sam napravio, ali nije čudno, hajde jel da i brico ne vrije, ne šiša sebe, nego ga neko drugi šiša. I to je tako, ali onako malo kad pravim frulu, malo onako samo radi probe, evo. Nakon skromnog odgovora, zanimalo nas je da li njegovo umijeće urezano u njegove radove nađe svoj put do onih koji se ipak bave muzikom. Da li oni naručuju frule? Za profesionalca mi napravimo frulu eventualno ako neko naruči. U svom odgovoru nam je otkrio i da je svoje frule prepoznavao u više emisija, te da su neki od poznatih muzičara kroz godine rada ipak koristili njegove frule. Čibučarstvo nije samo zanat, to je kulturni fenomen koji izučavaju etnomuzikolozi, studenti i istraživači iz raznih krajeva svijeta. To potvrđuje i činjenica da na frulama koje imaju dušu utkanu od našeg sagovornika se brani diplomski i magistarski radovi. Branjena su 2 diplomska rada na mojim radovima. Jedan na Muzičkoj akademiji, Lejla Džambazov, moja sugrađanka, je odbranila diplomski rad na mojim frulama na odsjeku etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Drugi diplomski rad odbranjen je na Likovnoj akademiji, a tema su bile tradicionalne igračke. Znanje je dragocjeno, a naš sagovornik voli da ga prenosi kroz radionice koje organizuje. Mnoštvo svog znanja je uspio prenijeti na mlade. Pitali smo ga gdje je sve održao radionice. Na Burić univerzitetu sam nekoliko godina održavao radionice na internacionalnoj školi. U internacionalnoj školi u Vogošći, odnosno sad je prešla ona u Sarajevo. Gotovo svake godine održavam radionicu njima. A nakon što smo prošli kroz alat, drvo i zanat, poželjeli smo zaviriti u djetinjstvo našeg sagovornika. Kako je izgledalo odrastanje u Godoši? Mnogo prije interneta i ekrana. Koje su igre bile aktuelne kada je Vehab bio dijete? Pa mi smo ovdje, ja se sjećam kao dijete igara. I ne samo da ih sve, nego sam i bio aktivan sudionik tih igara. Dakle, igrao sam ovdje i bilo raznih igara napolju sa štapovima, takozvani klis, vreba, to su naši lokalizmi, vreba, bira, onda, ne znam, kazan, valjda, rovljenje zemlje, pa ko više narovi, pa moraš odnijeti na jedno mjesto, pa spasa, takozvanog, ili pljuve. Dakle, bilo je desetine i desetine igara koje smo mi igrali, koje sad ne postoje, one su nestalo, izumrle su. Dakle, zaista su izumrle. Slušajući ga kako priča o igrama koje su oblikovale jedno vrijeme, pitali smo se da li se danas i jedno dijete igra tih igara? Da li se njegovi unuci igraju bar jedne od onih koje su njemu nekada bile sve? Ma ne igraju se. Znaju, ja im ovako ponekad kažem, ali manje više to je stvarno izumrlo. Ma izumrijet će uz mobitel još mnogo šta.
Iako su igre iz njegovog djetinjstva izumrle zbog novih igara i tehnologija, zanimalo nas je da li upravo mobiteli, internet i novi načini komunikacije mogu pomoći da se tradicija ipak spasi. Da li tehnologija, ako je pravilno koristiš, može služiti zanatu? Mobitel pomažu, zavisi u čijim su rukama. Da budem iskren, mene je mobitel odveo u Istanbul na najveći svjetski festival kulture, rukotvorina i umjetnosti. Potpuno nepoznata osoba me je u Istanbulu pronašla na internetu, vidjela čime se bavimo i zvala me da dođem. Iz vlastitog iskustva nam Vehab govori da nešto što se koristi s mjerom može biti najbolji saveznik tradicije. Iz Male Goduše do velikog Istanbula, pravo među međunarodne majstore, i to nije jedini sajam na kojem je predstavljao svoj kraj. A kada smo već kod velikih priča i kraja, nismo mogli odoljeti da ga ne pitamo jedno pitanje koje ni deceniju kasnije ne prestaje da izaziva polemike. Šta misli o piramidama? Odgovor poslušajte. Pa znaš što, kad je u pitanju piramida, moj odgovor je uvijek ovako. Piramida kao piramida, ona postoji. Ti kad ideš i vidiš da je piramida. Sad je drugo pitanje, je li nju napravio čovjek ili je nju Bog takvu stvorio. Mislim, ja nisam ni arheolog, nije mi to struka. Geometrijski gledano, piramida da. A ko je napravio, da li je Bog takvu stvorio ili je čovjek napravio, ja u to stvarno ne mogu da ulazim. U Visokom neki još uvijek traže dokaz da piramide zaista postoje. Mi smo svoju već pronašli u jednom zanatu koji prkosi vremenu, dok se ne dokaže drugačije. Vjerujemo da je najveće čudo ovdje, u rukama čovjeka koji od drveta pravi tišinu, sjećanje i ton koji ne blijedi.